Give thanks with a grateful heart.
Tumamay pangching na pangching cakap ni dalam pangla Luna number circuit ang so isipan hinian o handful which therefore Luna number circuit ang so isipan hini o handful ni Japong kiduan pen ni nang panrupo nang mahumi mi akam an ni pachitang po nang ajo ni arong pen lun po kiruan lun ni nang pan lun po Japong kitena arna Anam lang po hila pero gawin atong ang pa ang hila ito na chinchir pa ang mga sinihado ito ba ito na ang party ko na ito na hila ito na ito na about the amount of how we sent and how we sent it. Mga kaya kung ito na ang hawag mo, mga ito ang ito na ito na ito na ito na mga ito na ito. Kaya ko yung ako na rin ito na yung service ko dyan yung constant ito. Ito na lang kahang ka na rin so kaya job sa ito hanggang pang mo kasi ko rin ito. So service ko dyan ito yung medyo ba ako na kahit yung medyo tayo ko. Dyan yung ka na kung medyo na kaya pang juice and medyo si gusto na kasi siya Kecil lulun pun sina 130 aban 130 aki kuan SS tahu dah 130 among petila aban 130 kimi 150 among petila Oh
Fransi ana mapana turu pilo la pentado ko class kami pini jihok lo nis kami ongdung ben ka chitong turu ben ana mapana turu long ra prapo la ben hen pu mahan hi ki chali atang class kami activity party dol ko sona por ni yang di pot Fransi lam ki paklan tu lagi tu kado ko wisi da me chinino pena pen ke December 1 December nanti dulu masih tu program setengah pilo hala decoration kami kleni aphans kami program pini pilo poran ke do tum an kena cara mang thapus kami mundera bega sonsi thelo masih pini bangke la Christmas tree bang hote la pu asap su klemo sami hala lights hai ka bonai ji la ben palang mesen ji polo kan ti tum ongdung ben chetong men ka chitu rapet ben si patron ji la si Bethlehem hai la pen palang mesen ben pini snow men hai monai ji polo kan ti nari tum sami aporan chiti gan hai tum church hem ahem yang si la mesen la ji Christmas decoration polo kan ti abang putin sami apor ka chipi pen ke bang han sami ko thachun wi din floor la pen si bangkila london ke bang na service bangke first week lo posi first Saturday lo posi in this service lo konko ke japon je bang vertical te rang pi la panana malam tu wan je bang ke former VP lo Miss Monjer rong chhon pi pensi na wan pi ko or Monjer ro pi bang lahan si la tong si mo non ke bang na Saturday bang ke je bang ku konko la pen do thla ko Christmas upon hala la pakan hati bipi betasi kijor pon la Christmas ake ni sedang ake la setami itu long pon ji kado kami setami josi pues pini nangji polotan ke la setami available do non la si service jodaten komani yang si kenam pon ani hang hote nam pon tha la setami pharoi si ador pom ke pensi tom long pon ji lasi kami Guwahati pensi itu mabe pilo lang pensi wano lasi kado ko wis kami kenam ponjia khansi chuning ri dum lo vipi pinya to kan lam lama hilin kan kan o isi ban butula itu dana ti buk la penan parsi kami ya dan la pen Thanksgiving dan itu non Christmas ke nangili lo December nangili lo kichut lo party ika la pini content ke tu ateng ko tang ke ika na is kami close up ko la si pini bang ke apor bang un ampen ke pi ke prapti khansi alang is kami pachini athima alang is kami close up rang ro dang te alang kami ke bar pini sami feature ji pusna pachini la si tum sami YouTube si kami tibu kan puji lagi 14 second Saturday si puri po lasi kami tibu kan kuapor si kami ata pen tungguji lasi kado ko si kami dan konon tibu ka dan konon sami ladan anang hungri pen nak chithon ready hans kami pathat churing widun thulo la lasi non bang ge pini pakang pleje kalo o kirol pini kalo kirol si kami tung date tu lomben bang ge kirol pancheng ko lasi kado ko bisa mi apor ka chipi pen ke rola perman si kami itu chetong ongdong men chetong ora apa itu arnam khan ke lang dan apor chipi pen itu Halloween konon te bo het konon same anti itu kado ko we chinglong pet pen yang si damlo dang ke lang dami chelon jo la pen arnam hana no ka thelong ka pe long po ko si kado ko we han same chune ni pon lo Akhirnya pula, tumbuh pemerintah sekali, kena nama macam apa? Nama dia prayer secretary konsep apa pula? So, penyembah yang berubah sini, orang yang bilang potami, berubah beriklah, jangan pada orang yang pona. Adong ponan jema gelalo to ayut keja to masami adong pona to ayut keja to jang si strong triblo te to kachito sami konsonji nemi dang ben gedang lo benang binu opportunity te klia deki lasi la keja to masami to adong pona la ben ke members to masami adong pona ongdu ben kaki kami kachito thekji la ben non Christmas apor lo pasi keja kachito thekji akan sami to adong pona ben
lapen ke lun penine kacari long asami tu ong pen kacari binte chipan abang so Christmas itu birthday Christmas asal paman hong chipan kami tu arna bhane hodai pamana lapen ke no mission conference kami do bongo lapen labang so mission conference abang sami tu madong pena pena gijut kami thek chipan kicheli pen gijut kami Arnam Japan Kudung Silvang so program Misen pen kacun pon kami tekci pan Arnam pona lapen lapen kidu natum sami okran Misen pen ada kacun kami tekci pan sami itu marnam hani hodai pon lapen ke itu worship team atum sami pina hamren tanji lada program long kidung ci pan si latum barci lagi dan long tami latum sami mata ham mana kalau men jangan tu mana lapen ke so dia atau nasa mi orang pona non wani amen ke chini ke itu momon dili member ke kali sami gerja apni ni ha sami tulong jalan tu men ke priyati soki alami so de apa sami tu kardom ben jalan tu mana pen ke so dia atau amen ke chini ada loyo nanti tu pen kardom chini video lote nanti tu kan upload Awalutamente andisi thope pen lido arang han adamla pere niren tam chingkonsi Pangong kantin so super bidang na pangong kantin so kaki dan niren kami itu Nawa por kali kami kenal dan kursi ani kami pangong pengen kami ini kini akan sen dan juga sedang kami dalam video Nomor yang sama pun yang dilakukan kantin itu seperti kerja yang dilakukan dalam itu kami kantin itu yang itu kira orang percaya
originally. Anterior pillar, the parastable consonant, the port and the top. Now we can get spatial number and say upper pillar, which we can have.
sina tahato ko to 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 na rolo ko sina ko ko tempat kami di ko to Sudah pindah di mana di sini. Mau dari dulu sampai pindah di sana. Aporne di bawah lo ini babel tekori kan di laki Jeremiah andeng di intoira sedikit andeng so kreasi. Ni ilut nak sini tumapan kena alam sini cot. Nang tumapan kepasin teori lapen keber akan kali. Nang tum aning kasih tebong api akai akema babel tekori lapen kerja tumapan kusin aku tak akhirnya kedana. Suruh Kilo pilo ni kan cukup saya. Mau ke speaker kan satu pilo. Mai henki hendak kilo pipa pilo lapen itu mai youth keja VP lapen youth promoter lapen keja tu hendak kilo pilo youth department lapan lipan pini aku anai pipa. Aja diinclude akilaban ni dak kibang lo, dan batai ko ano ni penki unjima unakar juga dulu pen mani speaker apa dan hutan ni sita ni bang officer schedule tak tu omat uni batai ko ano ni diku pini gini ahok pesi cekan lo ni hangi ano nakira pasang lo ni atumi anda ni mathap piglan ni kusono maku mana atumi dik ajuan ini misalnya dalam kelima ko ama kusono ni leseni pini anam lam kithan hut sini jethan ko kusom belo ni pini da marjab lo asi anam lam jethan kia pra anam bena resume johanga alang le kaso lam resume papina la ben kanjol tang thir akam tum kadol ka bi aminga lo paklem na punya anam resume johanga siningan thake do thipa pega nam hen phu nang lipa ke ro pipa piglo pini ani service along na chitong long patani nang lipa ke ro pipa piglo la peni tum pini da ka chitong an ta me hen phu nang se ka ju the je pha ni tum ininga lo nom pe ni tum hana pe ber kha na ka jong kan chira ka ni tum mong bong klem tha nang lam hen phu am pe na chini ni tum anu ti ta ko pi si ininga lo ka mathana ko pi alam si ni tum ininga lo ka ju kan tum ma la pen ko som pe si ni tum ining chipa phli the ji ma ining chipa run the ji ma ka du ko be alam ka na ni chini ni tum ininga la na ni chini asinang li phansi ko da lo hen phu prepare us to hear your voice la pen hen phu hide me behind the cross. I pray that you will speak through me and to us. In Jesus' name, I pray. Amen. Mesin pini ta cethan sia lamang ke akan jadi akan kami cethan and laso Bible character ke one of my favorite Bible characters lo lake Joseph atumu ke chapter 39 dakpensi cethanji Joseph alam the lake ke 39 isi pen कि जुट आम ये लागुते चैप्टर बंग पढ़ी ले लो सितमे लांग अजोसी माने कचिनिगन तुम लांगामी बुलते ला जेनेसिस चैप्टर 39 के 39 वर्स 1.23 मोहेंद्र जोसे लांग थ्री बुलते वर्स 1.23 अंसिनी पिनी के लांग बोलो लसी जोसेफ के दा बैकग्राउंड लांगा में बुलते लासो चैप्टर नितुम इनपुट आमते के चेंसी नितुम खाइदाम लई
that non Ishmael asuatu Joseph aphan Egypt anak pondelo lapen laphan Potiphar inut richo asayem ku richo hen ketona hen ku aphan Jordan nitum lasi thekloin ki chengsi chapter 39 long thegam loi je Joseph aphan Ishmaelites atu Potiphar aphan Jordan delo non Potiphar kamala pulote halake Pharaoh Richo, the captain of the guard. Okay, Pharaoh Richo, official law, he was the captain of the guard. Lapan alam si Joseph aphan Ishmaelites tempen kinamdu. Ben kinamdun kupilo as a slave. Joseph aphan ke slave atensi Ishmaelites atu Jordan. Maso ke kinamdun man ke Potiphar. Lasinitum Matha tahai la kusok si Joseph aphan dak slave ating dak la suhem long nang lirok na Potiphar hai la sidang man ke liye ka background na sabse mitum lang damote Joseph ke kumalo Jacob la pet Rachel asupu la ben alang 11 brothers and one sister named Dinah di la 11 brothers and inut anjur pido la pen Jacob ba Joseph had Chinhon Pig because he was born in his old age. Sabu Buse and Hanga take up on a Chinhon Pig. La pen Josi la so a chapter side Bible money langanote connection langami pulote we have to go and read the previous chapters. Di Nasimu hem langam tame a previous chapters ito pohiramote akoti itoma aning so pig. They were jealous of Joseph. Chinhon pig la ta isom lo la pen anam Joseph aphan a plan thi dung isi amang pen kapatlang du amasi la phan hin khao aning gisu abe la tu si planning ga kuri je ke chensi ke pathi lo na ko antila la am ke lang sele sidame inoban ingin solo amara la banke la supporti banke pilo pathi nanni amasi jole na ko akola so suggestion ta claim to amasi suggest kuri lo amar Jordan amar Egypt nange roko anke matha ete apoe kaching hon sugali di anke pila baba ka dulara di Hindi में लोग हेडी लसन लो आपको का कच्चे होना है बैंसी न के बांग्लादेश खुला अमेरिका दिन तकली बांग्लादेश इनुत बानुटिंग से जो लफा अंके ने अजिसो रिसर्च करी जैसे आता को आंको अमसी लोंगी बाकी क्लांडो about 17 years so tamane he is also a young person the teenager wala enke apu gachin honna ya bansi non banaya banate sitame lada piposine la so chapter ni ningdoga mathma pinna ani to pohida mote nitum thegloi kichesi nitum thegam lenge the presence of God Joseph akailo the presence of God arna akailo kidu nitum thegam bani nitum lang sina verse 2 along langamote verse 2 pen 3 ne pohi depo verse 2 pen 3 tu long to the Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master verse 3 long when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did lalu di lasi verse 2 long mangke pilotilong the Lord was with Joseph zimatha kahadi bangadin bahem amethanga muni tundagali ambe a position de pila slave di inte hala suhur ko soma bumatha ta sitame ni tundak theknoni the Lord was with Joseph anam udunde hala banade anta banaten ke duta arnam udunde lape arnam alang kailong doko kaposi arnam dulu pulute akai kosuma dam nitun thegam lain arnam dudun ko kapot ko pilo nitun ke thegam lain ke he prospered the Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master
no ni tu matha thadi prosper pulote inte plan pledet ke ban bena ke matha taha but prosperity that a meaning ke pilo to find success in whatever he did Bible that ninje doji that when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did Arna malang long dulo a result ke pila because of the Lord's presence alang ki klemalinta chundero lasi tamatha tahadi lage is Arna dulo bonde ne karorpati po bonpo it is not always like that prosperity prospered mane to find success in whatever he did upansida bangki puda Jab leklem ta kusiki it's very nice to go through this chapter di jab leklem ta me alang chunta ho a reason ke kupilo ana wala do asi ki chen si a point Joseph ka pen na pen ni di kachali poning ke ana a presence Joseph long ke do son thotsi ni tum che matha banding ma ke nikai long ta do te di nikai long ko kachar ju nei ta la nikai lo ana ma presence Duma avema. Di and kusuk si do avi puru laga ani tum a ke chini dam amo pen jethana so. Ana ke kle malin ta chu. Ang thek ta do. Ana ma presence do ko hedi ke kle malin ta chu. Ambe ala ka tha ni tum na so chapter long dam lote muni tum dam thubong na sequence but even la prison long ke do tame la so chapter long ma lo jail ta ke jangnan do la Lasuhuta, he found favor. La Potiphar and the favor long. And get jail on the Januta, la jail awarded and the favor, la pe kindness. That chapter 39 on the Toto. Verse 4 and verse 21 on the Toto. He found favor and kindness. Let's see, ikai on si anam dulo bulote, everything else will fall into place. Kinaya son ta ana, di uloge di si. Ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Joseph akalong first point ini tu kecali dan nenge akalong aram do ko masih halas the others did success. Ari ye kam di claim malin the chunde. Lapen kuna ma favor ke long ne favor long lo. Kuna pen ma kajin so long ne kajin so long lo. So arna mes ke long athema everything. Just a link tame arna hilo a source. Arna bensi kat takiwa ki energy akiwa arna sikipi. Si just me ke arna do ko ma alang ha bana tin le do dam tame amali ga ban pe ka hon long lo. Ka jin so da long lo. Sa mo pe ni ma tha bom ni me tha kai da ni kimi o phale ni chi fu dam kali. Mute arna na do dundo ni to situation arna na chiram dum pulote chatta munit pen Filwada longji. Neo ben jethan bom ne pini na aga gun unji ma on ema puat tumi dik ajon da ni matha pila. Amar atumi meeting hot mane non malo ni tum chief justice vain Guwahati High Court chief justice Potani vain magnon malo ni tum thanke officer dam damdetik hem courting tumba oche damnon le ni la tum malo ni tum group along ni luna da lundulong un e ni practice group ke liye siga semarlo abase group ke la tumasi na tum practice na de la sosi kaninje ke pini na lulun lo sunday ni hemalo hum service ni tum chali la an enge ajo ni 7:30 7 ada pen ha jo kachili li hem depitti ama kosona tumi da ada meeting pa do koklo ama ada meeting ajo ta meeting enge ada bangke sahan chethani district judge kha kaya lagi anak hantar sini bang kali setami ni kosong ni anak mana anak alam ni thananji usaha jethan youth service langsar ni si speaker lasi ni mana anak polo 5 engke 5 and 6:30 am mg ko thande lo hai ama pipi lo ke do ke mana ta inne khi ma nang thano ni di ja dum de pin la ama si lun ki lun do po ana lam di than do po ki than do po sar ya la bible ben ma ne ana ka ju ma pu ama ma hu me la favor ne le than ha di ana do lo ti ni tu ma pe ma tha ka hai di
bunina jab kompen halapan chinki dam te chori pusta even behind that person ta arnam sikitu wana kan thudu nephan pilonai pu atumi you leave at 3 o'clock nike 5 lenang ni dun unun ta puse chuma thagedi sare pini hedi atumi gan hanai than hai nang 5 o'clock damo at 3 o'clock damo jong garjinin kam belu damo inge pini jong si abang du ko pusonde mane mana officer ba ko ba ni tumang gift ke nam lo pon hang ta hai ati pini ba le tum pilo che plan ada meeting kong da lo amalo da gift ke nam la $1000 inge amithang do mane dimapur amithang apane di suit ke chana dam ju so they left after 3 malam na tum dam ju lo ke non ge meeting da ba do la ni sam ke lasi mane pini na chetom du nam dan ke arna hansi ka churu lo laso lasi arna le dolo pulote mane even favor ni tum ki nan so favor da me apor pe hedi arna le nan du dun na idet po ne matha thia thema atumi ba ko manager supi a birthday ro ta batai la ko lo ge rana a birthday lo ta la ta supi dong le ke ni phan man ke ni la si chuma tha dun den ni bang ta kusong ba na hang de ko ma batai pon ta me anam hiu ju me ba ji ke thong bote nang dan ju ne pini anta nang pula nang 3 o'clock bo ke dami pu na so la si ni to mang bo no si mane ya pe ma tha ta ha di ne kusong ba ma ko ma tha ta ha di ni ne ha pen munit pen chinki dam nang ko favor loi malong lima anam le a presence le dolo pulote the rest will follow success hona itum kama tha sakuri hona kama tha bang ben ka jin so to nitum kinang so to kama tha no ku pima nitum kinang so amke bahana la por huna pidun that as a first point ke ne joseph ka pen nitum kachali nangji puni kama tha ke the presence of god de arnam ki dodu la pen second point bangke arnam amitha kalong ki dodun pen amitha pen jumi ke long chot kali second bangke nitum thedongli the presence of god was visible to all athima da nitum theyong loi Potiphar amitha di pulo arnam joseph along do Potiphar da theglo klar da pen ala ka theglo ese da pen isi ka chali pon tung ke la helo ni thang ka ni dam bon do bon arnam latum ni kai long theglo le la lo isi chuma tha kon me mi alam ke ni thang ka long ta lo ni office ko an ni claim du ning kam ko an ni ta kumani has anyone seen the presence of god in my own life visible kalina kalang la sila second point ni tum ta chuma tha kon sina di ni tum ko an ni behave pen no gyoja nang ki du long ma attended joseph time di he eat those are him jokchi amen let's just tell lady them people as she spoke to joseph la charlie do in the batai ka